ki motoku na amangino na inaino paritani ngolutta di Portivio terus nomu darni dainani makalo hamatean manubuhok kita maradu hirna horok dina amangi pasar sari luhut akagelenda alani aleno suatu kia jais rohak tuna torasmu aiso ada terbakok nabain kudos tunang pinana tung luhut betano taban karena tonggo tarutan hingga habe apar salabi malah toraskan asara bokan tua hitam digolongkan raha horongi malah toraskan ai hora dido na pinagidona ikon parsang apa mudo natoras asa martua ho sana lelek mangon di tano dilehon durus nomu darni dainani makalo hamatean manubuhok kita maradu hirna horok dina amangi pasar sari luhut akagelenda alani aleno suatu yang jais rohak tuna torasmu aiso ada terbakok nabain kudos tunang pinana luhut betana taban karena tonggo tarutan hingga habe apar salabi malah toraskan asara boga tua hitam digolongkan raha horongi malah toraskan ai hora dino pinagidona apar salabi malah toraskan ai hora dino pinagidona. Dan thank you, tembang kedua dari OBM Trio telah kita dengar bersama. Semoga terhibur.